itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka mu Burusiya ni umunsi wahariwe igisirikare cyabo kirwanira mu mazi, Russian Navy Forces. Iki gihe amato y'intambara yose y'Uburusiya aba ari ahitwa St Petersburg. Abasirikare bose by'umwihariko abarwanira mu mazi ndetse n'abahoze mu gisirikare cy'Uburusiya bose bahurira muri uyu mujyi wa St Petersburg. Uyu ni umujyi wa kabiri munini kandi urimo ibikorwa remezo bihenze cyane mu Burusiya nyuma y'umujyi wa Moscow. Ni umujyi utuwe n'abaturage barenga 5,600,000. Akaba ari umujyi wa kane utuwe n'abantu benshi mu Burayi bwose. Iki gihe ibihumbi byinshi by'Abarusiya baturuka hirya no hino bakaza muri uyu mujyi kwitabira ibi birori. Amaso yabo bose bayerekeza mu mugezi wa Neva. Kuva ku mato y'intambara yo mu bwoko bwa tugboat, ayo mu bwoko bwa frigates, ayitwa destroyers, yewe na za submarines zibarizwa munsi y'inyanja, aya yose ashyirwa muri uyu mugezi wa Neva. Ibi birori biba biyobowe na Bwana Perezida Vladimir Putin mwenyewe, ahagaze ku bwato bw'intambara bugenda ku muvuduko urenze ukabije, uzengurutswe n'abasirikare bahagarariye igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu mazi. Bivuze ko ibi birori bitangira ari uko Bwana Vladimirovich Putin ahigereye. Abarusiya bose hirya no hino ku isi baba bari gukurikirana bino birori, bamwe babirebera St Petersburg, abandi bakabirebera mu nyanja ya Pacifique, abandi bakabirebera mu ya Baltic ndetse n'inyanja yirabura, abandi bakabikurikirana kuri televiziyo y'igihugu ndetse no kuri internet. Buri mwaka muri iki kirori Bwana Vladimir Putin atumiramo inshuti ze za hafi ziyobora ibihugu n'ubundi bisanzwe barizwa ku ruhande rw'Abarusiya. Muri uyu mwaka bwo Putin yatumiye abahagarariye ibihugu 31 byose birimo Ubuhinde, Ubushinwa, Iran ndetse na Afurika y'Epfo. Murakaza neza kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhageze, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Putin imbere y'abasirikare ibihumbi byinshi cyane barwanira mu mazi ndetse n'abashyitsi baturutse hirya no hino mu bihugu 31 byose ati: Dear friends, once again I congratulate Russian naval services. Nongeye gushimira ingabo z'Uburusiya zirwanira mu mazi, kandi ndashimira bagenzi bacu b'abanyamahanga kuba bari hano uyu munsi. Ndabizeza ko natwe ku ruhande rwacu twabishimiye ubuyobozi bw'ibihugu byanyu n'abaturage b'ibihugu byanyu. Putin yashinje ku mugaragaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abadage gusunikira uburayi mu makimbirane n'Uburusiya ku buryo bishobora no kuba byabyara intambara ya kabiri y'ubutita, corridor. Itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta y'Abadage rivuga ko mu Budage hagiye gushyirwa misile z'Abanyamerika ziraswa ku ntera ndende. Ubwo rero Leta y'Abarusiya, intwaro z'igisirikare, inganda ndetse n'ubwirinzi bwacu byose biri mu kaga ko kuraswa igihe icyo ari cyo cyose. Izi misile za kirimbuzi kuba zaguruka zikisekura mu matware yacu ni ibintu byatwara iminota 10 gusa. Putin yavuze ko ubutegetsi bwa Washington bugiye kurunda za misile nyinshi cyane mu Budage. Misile ziraswa ku ntera ndende kandi zikangiza byinshi bishoboka, ndetse yuko ibi bizatangira muri 2026. Mu busanzwe igihugu cy'Ubudage ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ntabwo byegeranye cyane. Byumve ko indege hagenda amasaha 6 yose kandi nabwo zasindi zihuta kurenza izindi, kuko izisanzwe zihagenda amasaha 7 n'iminota 10 yose. Izi misile z'Abanyamerika rero mu minota 10 gusa ziturutse mu Budage zaba zimaze guturitsa mu Burusiya. Ariko igiteye ubwoba Putin si icyo ngicyo, ahubwo ikimuhangayikishije ni uko izi misile ari za kirimbuzi. Ese Abarusiya bazahangana n'izi misile gute? Ni nyuma y'uko Abanyamerika batangaje ko bagiye kurunda za misile nyinshi cyane mu Budage, zirimo izo mu bwoko bwa SM-6 ndetse n'izitwa Tomahawk, ziherekejwe n'izindi ntwaro zakwifashishwa mu kurasa ku ntera ndende. Ubundi SM-6 bihagarariye Standard Missile 6, zikaba ari misile zakozwe n'Abanyamerika muri 2013. Ni misile zigenzurwa na radar.
ni misile ziraswa ku ntera y'ibirometero 500 zikarasirwa ku butaka, mu kirere cyangwa mu mazi. Zikaba zarakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zageragejwe inshuro nyinshi n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Tomahawk missile nazo ni misile zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1983. Abasogongeye ububi bwayo bayihimbye Fire and Forget missile. Iyi kabiraswa ku ntera y'ibirometero 2500 byose. Ariko ikirenzeho nuko izi zo zigenzurwa na radari ndetse na GPS Global Positioning System. Iyi niyo misile itinyitse kuruta izindi zose zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka yo mu 1990 kugeza uyu munsi. Bwana Vladimir Putin uyobora Uburusiya ntago yigeze yishimira na gato uburyo izi misile ziri kwegezwa hafi ye, ndetse bisa nk'ibyamuteye ubwoba. Gusa nawe yahise akora kandi kantu kariye mu mutwe w'Abanyamerika. Uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na NATO muri rusange bari kurushaho kwegera Uburusiya ngo babushyire hasi, Putin yahise yohereza amato 3 y'intambara yo mu bwoko bwa destroyers muri Cuba, neza hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumve neza ko no mu gihe gishize Putin yari yohereje amato 4 y'intambara harimo na submarine ifite ububasha bwo kuba yarasa ibisasu kirimbuzi. Ayo mato yose yoherejwe mu birwa bya Caraïbe muri Amerika y'Epfo. Ni mu gihe kandi andi mato y'Abarusiya nayo abaryamiye amajanja mu nyanja Arctica ndetse n'iya Pacific buri segonda ngo baba biteguye kuba barasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin mu ijambo yavuze yivugiye yuko atari uri gushotora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ngo ibyo ari gukora byose ni ukurinda igihugu cy'Abanyamerika bashaka kukirimbura. Putin yahise yisuriza inshuti ye magara Bwana Xi Jinping uyobora Ubushinwa, cyane ko muri iki gihe bafitanye umubano udafite umupaka. Ni ibintu bigaragarira buri wese yuko Abashinwa biteguye kurasa buri wese uzatunga imbunda Abarusiya. Itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi ejo bundi muri 2024, indege ebyiri z'intambara z'Abarusiya zo mu bwoko bwa Tu-95 Strategic Bombers n'izindi ndege ebyiri z'intambara z'Ubushinwa zo mu bwoko bwa H-6 Strategic Nuclear Capable Bombers zagaragaye mu kirere zerekeza muri Alaska, ubutaka buyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya nk'ako guhombya, Abanyamerika nabo bahise bahagurutsa indege zabo z'indwanyi karahabutaka zo mu bwoko bwa F-16 ndetse n'izitwa F-35. Muri Canada nabo bahise bahagurutsa indege zabo z'intambara zibarizwa mu bwoko bwa F-A-10. Izi zose zahise zerekeza muri Alaska guhangana n'indege ebyiri z'Abarusiya n'izindi ndege ebyiri z'Abashinwa zari ziri kuhasatira. Indege z'Abarusiya ndetse n'iz'Abashinwa zagumye mu kirere mpuzamahanga, ntabwo zigeze zinjira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi Uburusiya bwari bufatanyije n'Ubushinwa mu kugaba igitero karahabutaka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari ubwa mbere, ariko ni ibintu byagaragariye buri wese yuko atari ubwa nyuma. Gusa Amerika nawe yiteguye intambara. Bwana Lloyd Austin ahagarariye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Regarding the Russian and Chinese aircraft that flew together, kuba hagaragaye indege z'Abarusiya ndetse n'iz'Abashinwa zigurukira hamwe mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago byadutunguye. Twazikurikiranye tumenya aho ziherereye ndetse ubuzanahagaritswe. Ibyo byerekana ko nk'uko mubizi ingabo zacu zihora ziri maso. Kirenzeho uburinzi n'ubugenzuzi bwacu birahambaye cyane. Ubwo rero ibyerekeye ubutumwa Abarusiya n'Abashinwa batwoherereje ndibuze kubabwira natwe ubwo turi buboherereze, kandi ubu bwamaze gutegurwa. Turiteguye kandi tuzahora twiteguye kurwanirira igihugu cyacu. Mu bihe nk'ibi ibisasu byacu byose biba byiteguye gukora ikintu cya nyacyo. Ku rundi ruhande kandi muri Ukraine intambara iracyakomeje. Ese ninde uzarasa undi imbere hagati y'Umurusiya ndetse n'Umunyamerika? Wowe ubwawe ubona ari nde waneshun? Mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere ari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.